Alhamdulillah hari ini kedatangan tamu dari Brazil yang alhamdulillah sebentar lagi beliau akan menjadi saudara kita se-Islam, seagama. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mari kita sama-sama mendengar ucapan atau mengucap dua kalimat syahadatnya. Nobody pushing you, insist you to do this. Okay. Do this. Just what I say. So we will do first Arabic, and after that we will make it English. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. I bear witness. There is no one worthy to worship. No one worthy to worship except Allah. And I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Yes, it is the message of Allah. Is the messenger of Allah. It's the messenger of Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.